Ćao dragi drugari, dobrodošli u moj novi video. Moje vjenčanje, my big fat American wedding. Vi ste tražili, tako da sam odlučila danas da vam snimim svoje veliko američko vjenčanje. Veliko. Ideja našeg vjenčanja je bila da imamo čisto par zvanica, njegovi roditelji, brat i možda moji par prijatelja koji su ovdje u blizini. Svi vi koji ste se vjenčali, koji ste pravili svadbu, znate da to nije tako jednostavno i da spisak zvanica krene od 10 ljudi, završite na 90. Tako je bilo kod mene, a imala sam samo mjesec dana da organizujem sve. Sem i ja nismo imali puno novaca sa kojim bi napravili neku veliku svadbu i iskreno da vam budem, ni ja ni on nismo htjeli nešto pretjerano veliko. Tako da smo se mi odlučili da idemo na tu manju varijantu. No međutim, u samom procesu za tih mjesec dana smo mi odlučili da zovemo 90 ljudi, tako da ta svadba nije izgledala tako mala kako smo mi zamišljali. Veliku pomoć koju sam ja imala ovdje u Americi, s obzirom da ja nemam prijatelja ovdje, nikog ne znam, ja sam imala tetku Violetu koja je od mene ovako 5 sati, što je poprilično blizu za Ameriku. I da nje nije bilo, ja ne bi imala ni vjenčanicu, ni veo, ni ništa. Znači, moja tetka Violeta, hvala ti. Ona mi je pomogla, ona je bila moja podrška u svemu ovom. Mi smo počeli tu organizaciju i ja sam dobro živa ostala. Ko me zna, zna da sam paničar, zna da sam brzopleta, tako da meni mjesec dana da organizujem sve je bilo nenormalno. Nekako kroz sav proces toga smo ja i Sam prošli sami. Danas sam htjela da vam pokažem sve što smo mi napravili zahvaljujući ovih 10 prstiju i Samovih 10 prstiju. Sami smo napravili dekoracije za svadbu, sami smo pravili dekoracije koje su visile vani, pošto je moje vjenčanje bilo vani i ovdje je tradicija da se iznajmi veliki bijeli šator, tako da smo sve dekoracije koje su išle oko šatora i po drveću okolo smo pravili mi. Svi koji su se vjenčali znaju koliki je stres. Ja za tih mjesec dana sam plakala 175 puta, ronila suze, htjela da se vratim u Bosnu, htjela kući, htjela svoje prijatelje i svoju porodicu, nisam htjela da se udam, razmišljala da li on pravi, da li meni ovo treba, ali mislim da svaka mlada prođe kroz sve to. Meni je prvi korak u svemu ovom bilo kada sam od svoje tetke dobila na poklon vjenčanicu. Ona me odvela i ostvarila mi san da imam, ja ne znam ko je od vas gledao, ali Say Yes to the Dress. Ja sam imala taj dan. Provela sam ga s njom i sa svojom rodicom Anom u prodavnici, američkoj prodavnici vjenčanica, gdje zaista posvetite vam pažnju, probate šta god želite. Na kraju ja sam se odlučila da izaberem vjenčanicu koju jesam i nakon što vi kažete da vjenčanici, donesu vam ovako malo zvono i sa tim zvonom možete da zamislite želju i zazvonite jednom i kao ostvarit će se, i što mi je super. Htjela sam da vam pokažem, kada prvi put dođete u tu prodavnicu i želite da izaberete vjenčanicu, pitaju vas za vaše ime. Nakon što im date ime, oni vam daju ovaj mali papir u kojem kaže Let's find the one. Dobrodošli na moje vjenčanje. U tih mjesec dana organizovanja mi smo prošli kroz sve i svašta. Ja ću da preskočim sva moja cmizdrenja, plakanja, nervoze, biranja šta ćemo jest, biranja šta će ko obući, biranja gdje će stolovi. Nikad više. Pa ne bi se udalo opet samo da napravim ovo sve. Eto ne bi, nije vrijedno, vjeruj. Stolovi su bili katastrofa. Ko će gdje da sjedi je toliko komplikovano da se napravi. Ja ne znam je li samo meni bilo ili svima vama koji ste pravili isto, ali ja sam prolazila kroz takve stresove jer nikad ne znaš ko će da odustane, ko će da ti javi da ne mogu doći, morate da mijenjate prvenstveni plan. Znači užas. Užas. Nemojte se 2 puta vjenčati. Nemojte.
Mislim, vjenčajte se vi, nemojte svadbe i praviti. Pusti kraj. Htjela sam da vam isto tako pokažem cipele koje sam ja naručila i oduševila se s njim. Bile su mi vrlo udobne i ovim putem stvarno želim da se zahvalim Irregular Choice. Ja ne znam, ako niste vidjeli, otiđite na njihovu stranicu, imaju genijalne cipele, sve su onako neobične. Ja sam ove cipele vidjela na internetu. Moja prijateljica iz Brčkog je imala slične cipele koje je kupila za svoju svadbu, tako da sam ja odlučila da kupim također za svoju, pa hoću da vam pokažem. Znači, oni su iz UK inače, kutija izgleda ovako. I što mi je super, imate kao, možete da je nosite kao kesu. Dakle, upakovano je, samo izvučete ovako. I ovo su mi bile jedne od dražih cipela koje sam ikad kupila, ne zato što je za svadbu, nego su meni bile prosto onako bajkovite i svi koji me znaju, kome sam poslala sliku, rekli su mi da su totalno ja. Cipele koje sam ja imala za svoju svadbu, pa recite da nisu slatke, da vam pokažem samo ovako. Meni su genijalne, kao što sam rekla, vrlo su udobne i magične su. Ja mislim da svaka mlada zaslužuje da ima neke posebne stvari na sebi za svoje vjenčanje, tako da sam se ja odlučila za cipele. U međuvremenu sam ja našla također i naljepnice i na moje ime je pisalo nazad I do. Na semovim sam morala da zalijepim dole i pisalo je me too. Sljedeći korak. Par stvari smo kupili, ne mogu da lažem, jer ovdje u prodavnicama imaju zaista svaki mali detalj koji možete da kupite, tako da ću vam pokažem ono što smo mi imali. Na našim stolicama smo imali ovo, i ovaj mali natpis. A da, zaboravila sam da kažem, tema mog vjenčanja, onako koliko smo mogli da skrpimo zajedno, s obzirom da, kao što sam rekla, nismo imali veliki budžet, je bila onako, ajmo reći, drvo, čipka. Da je ovo bio natpis ispod gdje je stojala moja uopšte ne znam kako, jao seljandure. Kako se kaže kod nas guestbook? Knjiga gostiju. Knjiga gostiju. Jao, strašno. Ja se smijala dijaspor što ne znaju, a evo me istala sam. Fuj. Nakon mojih cipela i vjenčanice koju sam dobila, meni je Sem kupio dok smo bili na brodu jednom prilikom prelijepe naušnice koje sam mu ja rekla za mene su presvečane, tako da ću ih čuvam za neku svečanu priliku. Ta svečana prilika je bila naša svadba, pa ću vam pokažem i to. To je Swarovski naušnice koje su izgledale. Meni su bile odlične, ili izgledaju kao mali listovi. Ja sam buket sačuvala jer ovdje ga nisam bacala. Meni je se sviđalo zato što je ovaj dio sav bio u čipki, kao što vidite, koji je uz temu cijelog mog vjenčanja, to ću vam pokazati kasnije. I ja volim ove baby breads koji su izgledale genijalno, imala sam prelijepe ruže tu koje su sad osušile. I mislim da svi koji me znaju da sam ja nažalost izgubila majku prije 5 godina zbog raka. I meni je bilo vrlo bitno da imam dio moje mame sa mnom na svadbi, tako da je moja mama imala posebnu stolicu na svadbi, imala sam njenu sliku i na mom buketu sam imala ovo. Ja sam ovo kupila ovdje sa slikom moje mame, a nazad sam izgravirala, vjerovatno ne možete pročitati, ali pročitat ću vam ja, kaže Mom, you walk beside me every day. Tako da je ovo meni bilo oko... Izvinite. Ja se izvinjavam. Tako da je meni bilo ovo oko buketa. Idemo dalje. Što se tiče ukrasa na stolovima, kao što sam vam već spomenula, njegova tetka nam je radila svu cvjetnu dekoraciju, ali mi smo sami pravili svaki detalj na stolu. Imali smo ove male kao vaznice sa ovim cvijećem koje sam ja ostavila, naravno osušeno je. U drugom smo imali, ovo smo isto mi pravili, ovo je naravno kupljeno, ja sam imala tu malu mašnicu, imali smo broj stola. Ovo u ovom slučaju 7, kao što vidite, imali smo malu mašnicu koja je isto napravljena od istog materijala, tako da je na svakom stolu uz ovo stojao i broj stola. Također smo imali par ovakvih svijeća na svakom stolu koje smo isto tako mi pravili. Nemam da vam pokažem, ali neke od ovih svijeća su imale
isti materijal koji sam vam pokazala na svom buketu. Imali smo na svakom stolu, što je meni bilo preslatko, ove male kutice sa jednom aramicom i piše Tears of Joy. Ovo smo isto mi pravili sad mimo ovoga. U ovom je bilo glavno cvijeće na svakom stolu. 3 minute hoda od moje kuće. Na tom mjestu smo se vjenčali, a zabava je bila tu iza naše kuće u dvorištu. Mi smo naručili, mjesto gdje smo naručili pozivnice je također bilo mjesto gdje smo naručili i ovaj znak. Kada su pozivnice u pitanju, naručili smo ih na internetu. Izgledale su ovako. Kao što vidite, sve ovako čipka i drvo. Mogu da vam pročitam šta piše. What are you doing on this date? Nothing? Great! If you like eating, drinking, dancing and laughing, then you're invited to wedding of us, Ashja and Sam. I onda smo stavili datum, vrijeme, mjesto. Sa druge strane su izgledalo ovako jednostavno sa samo nekom čipkicom tu, što je meni bilo odlično. I htjela sam da vam pokažem, na svakoj koverti sa pozivnicom smo imali male naljepnice koje su izgledale ovako, jednako kao i tema našeg vjenčanja i piše Asja i Sam. Ja sam uspjela da nađem za rezanje torte u istom stilu, tako da mi je ovo bilo isto slatko, ali ubacit ću par videa, ubacit ću par fotografija, tako da možete da vidite kako je to sve izgledalo. Veliki dio mog vjenčanja je bio to što sam ja imala par ljudi, to jest mojih prijatelja, moju kumu, moju tetku tu. A druga stvar, ja sam upoznala svoju kumu još kad sam tek krenula u srednju školu. Moja kuma je iz Tuzle i zove se Lela i njen muž Eldin. Lela je otišla u Ameriku, upoznala Eldina, vjenčala se tamo i živi u Seattlu. Ja Lelu nisam vidjela, kao što rekao, neki 8-9 godina. Vidjela sam je prvi put nakon što sam sa brodom išla na Aljasku, upoznala Eldina i bila sam presretna da sam imala priliku da ih vidim. Opet baš smo se zbližile i toliko sam bila sretna da mi je blizu koliko toliko taj mjesec dana što sam radila na Aljasci. Ja sam odlučila da Lela meni bude kuma. Seattle nije blizu i dug je let i znam da je mnogo žrtve. Rekla je da. Tako da sam ja imala najbolju kumu njenog muža na svijetu. Ja sam se na kraju ispremala u njihovoj sobi s njima. Naravno, Eldin donio rakije, brate. Me truve, al neku drugu noć slušali našu muziku, pili rakiju i bila sam spremna za vjenčanje. Olešili se. I pored njih ja sam imala jednu prijateljicu koju isto tako nisam dugo vremena vidjela, Sanela, i bila sam presretna što je uspjela da mi dođe na vjenčanje i na kraju ubacit ću vam i slike da vidite, imala sam više mojih ljudi na svadbi nego što sam mogla da zamislim. Ovo je jedna od mojih slika sa vjenčanja. Ovo vam nisam pokazala. Kao i kod nas ovdje je tradicija da svakom gostu date neki poklon. Poklon smo pravili Sam i ja, tako da je napravljen od male kutice. Naravno, unutra su 2 čokoladice, ništa posebno. Imamo mali natpis što kaže hvala i mislim da je bilo pravo slatko. Sve moje salvete su bile zamotane u obliku srca. Svako od gostiju koji je došao našao svoje ime i svoj broj stola. Ja ću pokušati sad da vam pokažem svoju vjenčanicu, u stvari materijal svoje vjenčanice. Ja ne znam koliko ćete uspjeti vidjeti, ali moja vjenčanica je izgledala ovako. Znači, rukavi su onako bili sa nekom čipkicom. Meni se sviđao ovaj dio ovdje zato što je izgledao kao na V izrez. I ovaj donji dio bio vrlo jednostavan i onako lagan. Meni je bilo super što je naše vjenčanje bilo onako prijateljski, tako da ljudi nisu imali osjećaj da moraju biti onako u odijelima i poštovati neka pravila. Okružena sam bila ljudima koji nisam mogla da vjerujem da su došli zbog mene tu. Naravno, sva Samova porodica i prijatelji, njegovi roditelji su bili od velike pomoći. Ljudi su plesali, igrali, skakali i onda u jednom trenutku su Bosanci preuzeli dance floor. Kad se skupi par Balkanaca i odvrnete našu muziku, kraj. Čak šta više imam i snimljeno kolo. Sam je inače lud za vatrometom, tako da smo i vatromet imali na svadbi, što ja nisam fan, ali dobro. Ko me pita, nije moje vjenčanje. Jest. Meni Lela fino rekla, stani mu na nogu prije nego što kaže da.
Većina gostiju Amerikanci nemaju pojma šta radim. Ja sam nišćeg podigla vjenčanicu, njemu stala na nogu svom snagom. Ne samo da je on bio izgubljen, nego ostatak ljudi je samo ušutno, nikom nije bilo jasno šta radim. Nek je on meni pod nogama, da ja njega držim pod gdje mu je mjesto. Ja sam iz Bosne. Nakon par pića sam se dočepala mikrofona. Ja sam Jugoslovenka. Tako da sam se raskovala. Pokazala sam vam sve što sam imala vezano za moje vjenčanje. Naravno imat ćete videa, imat ćete slike. Molim vas ne zaboravite da se pretplatite. Ako vam se sviđa, lajkujte, šerujte, stavite komentar, dajte mi ideju za naredni video. I mi se vidimo.